Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingdon jong kitrio doyong ki bala ishra klempendon kam kanwara e kajingma e ki brio bat ki marat bayat bayeng hajan ka krem yo bikin let ha bagi tliu kating ki bahe ya kani lapen ngau di kinong ya tanya ha kajing yakop ya terko kabala penlong da kajantia Tourism and Environment Society ringkat kajing ya trailang kajantia Eastern College Klirian ha hol ka college menta kasngi kapang jong kajing ya tanya kalong kajing pendap ya kitliu doyong lane abandoned coal pits da kinyut kinyer kadai kalat ka babahatam ban pen KM biang ya ka saudong sokun kamaryang harilum jantia Shushu kinong kersan ya kapang kiong ban ya ka babrat pathari kinyut kinyer shalom shawa ka bahaban pendap di kinyut hapok ki krem doyong namar kawan ra e kajing khu jing suba ya ki saudong sokun kamaryang Hakani kajing ya tanya ni Yakob ya terko lawan ya shimbenta Santali ki school kenthop ka Kleriat Higher Secondary School Wapung Skor Higher Secondary School Sutenga Presbyterian Higher Secondary School Tia Chaprang Secondary School Bat Jantia Eastern Higher Secondary School Ya kani kajing Yakob ya terko lapenlong shibenta kajing rakhi ya kasngi penne pensa ya kamaryang kabala rakhi halor kapang One Earth Unong keren betebet ude ukhen buram singkon na kajantia Eastern Higher Secondary School ubala yo Korea ka song pisa ka balai hajar tingka baar upensyai lingdo na school tia Chaprang Secondary School ubala yo Korea ka song pisa ka baar hajar tingka bat ubalai Jonathan Siangshai na Wapung Higher Secondary School ubala yo Korea ka song pisa ka bashi hajar tingka katbaya ka nam best school ni best team la yo Korea kajantia Eastern Higher Secondary School Hakani kajing Yakob lawan man penskan do Kongsan Ulaski Rimbai Deputy CEM GHADC ha kajing dan lang gidkot ka JTES u principal ka Jantia Eastern College u Dr. Pervision nong tudu ki katu kat ningot ki wahe snong nong hikai bat ki khana school hadin kajing Yakob kaladan kajing thungye ki tenrai ding Cherry Blossom haplau ka Jantia Eastern College Klerian Newon yo iya gitu ki ketau kiap Lada kalau aina ko bi katau lino ai hapo tulu kani katau taman go kijo tado biya kisbo man fertile lagi man lagi go saiso ne benta ko rek muriangi but the best option ne benta kata ko ayui ha gini kisngi go dadap wa ka high court haka ar tarik April penmi ko ya kuwi na ko ruling wa ong wa ko solid waste management kat kam ko rule 2016 wato ko government mkam open mkam ko ya ka u implement ko ya ka ta gini hagisne maharajar khanru khanyao ka government no tai ko chakoti si council ong ko yi wa ka solid waste management Chimno da pi ke disi council da bah gani ke market top pi upai penman kita maros nang de kali celebration hajin sket ngai sia po yo nga sama nang sete mtiu pi ngai pi mi ngai lu nga wei thau ongi celebration to ongi commemoration ite di sia nga da ba ile open man ya gani ko whatever man day neba kepercayaan kita di crisis harga ICU domjem nong uye cha uye tem suri uye celebrate dari am1 bahayu masam ni uye harga ICU dile uang am ICU na ba kiri kepercayaan sun paus na mentua MG gani concern ya ke environment baile kesodong sokun yang di sedang ni kau pun julor Ile sedang kau pun di luar, tak wakili yang percaya berot terus ile, kami yang ke development. Hawa, Madam MD itu ijab, cebri salangkam, itu ijing tung, iwan pidadapi, mani aram transport lagi, kami yubi, ladapi, rapi, hatau gua pun ijab. Anang hai anang plung itu jintu. Tele kole to ahlian kaler. Banu utang pi itu ijab
Bah oleh no pi hai dulu imuyong iwada sepun bah kentam habo isai jadi yang district. Banu sebro itu ikating banu pi kamtu ken dayo udah bercelem. Bah no pi itu ijeb. Yo like open si ya kamarian. Ni ba ada tang pi itu iler dua tang pi dang polip ke iler. Dayo kujup pi mana kesempi. Barang tu lihat ada persangi terlihat di cak di kendo di kudi sin sedos kono iwa ang itu i kendo sebuah iwa hajrong terdai tu ya kendo sebuah barang tu lihat antu jingong temua i kendo temua ide plastik temua ide di cak kendo di kendo temua hati pot lu atu kendo benu ya kan sedang sebenarnya no, dan dari pergi kita tidak itu kata dua usbah. Pasal di poin itu, wah leder mana ni reform tapi siap apa mau yang, mana apa tiki air kas tengah percaya ya itu ipor iwa dijual ini doang di krem yang ipor iwa dua itu semua ini. Amat cuma pun dengan ipor. Waktu iwari ya ada kampa cucu, barang juga, woi amin orang senang, pok yang ada dia. Batam jule ya kimriang ya i kiwarimran ya ki perlok perjor tua kiwarimran tanggu be masih tanggu be belang celum le bonsem yati. Waktu ni dau mana ya dau ki masih mana teniu baklagi libambam ki dang hap ki cakating kadukam te man kewine wa penduk nong ye i telang ba kete lada ong ngo pendat ye kita gi dulu lada ong ngo ti nagawi gelom wa pendat chagawi gelom le man ngo man ngo wi le go pensi kadukam te lengba go i thap lengba go i thab ira ki chep no ira ki chep ki jor gua man go pin jaklia dang mi ke mantoy bakam jole hal yang ke chep dang ini da auri aura bha hajwai wa mio thau du no chep lada no chalom chawa lada no cha le man go wi no go pensi ira Bi joyo mi ma anda tli endo ka bo keting cepot telu buyung. Ngam joyo api dua bo ki telu buyung ki ya pergi gitu. Lalu tilap ki jet man ke belak mesti hitam. Mana wan ke leher gelang tari ke selap pria. Dak dang lu gi itu jet. Man dak dang gi mi ki selung gi tem jaklia gi lung gi tem gi wa do gi wa lier. Oh joyo gi bon sen man ala calung coba. Joyo aya ke leher pengan. Man dak tilap te ke leher yo bi go si mo pengan mo. Ngamsnya ya habo telepi ya ini telu muyong dai jet ngamsnya ya habo ya telu ya jet tau tangi dai tangi pelang he jo ide itau manda telepi ya habo kating le abo telu muyong manda pedem ya man ngo dai gebi na gebi tam jo ngi man bi ngo manda telep pedem ke kantam ya ke plastik di belor di kelong di jawaro kantam layu bi caya tahan sei halor em jabi kamu thaji ye yu bo gi jabi Nadam celeb ya hai. Sakubi le aman perkat dengai bhai. Ya ke future na ke next generation. Lada i ikat ni. Nadam celeb i. Dang le kut i kam tu bai cerita miat nyo thong kia ki lum jiwa. Sakubi le ki generation nang ku ni. Ke tha dong he mo he orang. Kam jawab he. Tapi ni next generation one, udi lagi sama dengan tu kelembing sam. Apa yang kami ke shelter ongi, yung sam. Lada bayi gitu gating, seleb. Usai itu pun ini apa telusah terong semaju ni terong. Tapi memang kami untuk berkat itu ini generation yang ini. Apa berkat ia ke next generation. Doong iman igo he uyalti yang
sin i hotel nang persa untuk ende ong yalam makala yalam ni sawa bhaman kada imah ba father that's to last ngai Manda po ite yo ya ka kubor bat one the director hangai chemu ong usar siaw bha cha ai ule kini gowi kam ka try ko sedang i penem kam da ka jep kenang wa kini ki jep ko pi penem kam bi kate yo i ura cha ka tai ka kharkhana dia ki padeu yi penem kam ni tara ga apo ostip komiti na po department yo nga bat kejin percha ko man hajo ko jor tam kate to langba kedor barsno da pen da khanggi ga dong gimman le bina bhai le to wa pensi dia kelaer hai to wa mandara dia jep kino gi hamadan that gi orang kiang pachin gi doya gitu gi plastik to ni e bentau penem kam aga kharkhana ge yong ti ya gitu gi man yo put memu use gi chinu e gi hitu smatung no gachnong gathau keteman ko kuwi ne kada ko kursan ya katai kejingong yang gini ketim tengah ma kalian jongale siau kuwi ne ne kesngi man ko kesngi ko yo ya ijimut lang wa kejingno ya kejep ha ko tlu moyong man ko kuwi ne kalat ko yo restore biang ya kemarian Koyoi open thailung open jerngam biang ya kini kemariang dia. Da bahai le, la pendap iki da kendau keciap. Untuk kosuk ni. Newon yo ya gitu kendau keciap. La da khlo ai na ko bi ka thau, lino ai hapo tlu. Keni ka thau, da man go kijo. Da do ya kisbo. Man fertile lagi. Man lagi ko saiso ne benta ko rek muriang ni. But the best option na benta kata kuwa yui ha gini kisngi kuwa dadep wa ka high court haka arpa tarik April penmi ko ya kuwi na ka ruling kuwa ong wa ka solid waste management katkam ka rule 2016 wato ka government mkam upen mkam kaya ka u implement kaya ka dah kini habisnya maharajar khandru khanyau ka government no tai ke chaka disi council ong yi wa ka solid waste management chimno da pi ke disi council da ba gani ke market thau pi upai bat penem kam no yaka da gani ke scheme go yo pi na ka central scheme ida thoi chibon ke jim thau ne benta ko percaya de ong yi ya ka DCA department ong ila da APE ko fon mem jinga uchimi ya ka solid waste management handra ila da ong bi ada ko fon gi yong i ko chna ya ka solid waste management ikeni diang ika ta hado ka ta dang sa teng bat sia su ko kat kam ka high court ruling da mi go wa ka ni to chim kya ka state government unto ka disi council tika best option bat ka best way ya iule wa i pressure pada senyau tu i kurpadi ke state government wa MK mule ki ya ke waste management ne benta ko yo i pun MK segregate ya gini ki jep wa ki waste material ba ke solid wa ki solid waste management material wa gini ki organic waste waste tengah hi ha kalian ko yo nga senyau gini ki kentin ko yo i chim jimut ba pacha ba kmat yong pi wa ke jinno jep ya po ketlu mo yung man go kuwi na kan puyo ya ka solid waste management man go kuwi na ka temporary kam thau no jep mo ka temporary thau no jep yi na benta ko yo pen khoi ya kini ki jep yung yi wa em so dong so kun yong gani gari bat ka jai bro